kiri omusisimuka kandi twarga omu breaks twargamu turahanuya twine enshonga y'omuramwa cyarite nyenda kutebeza embozi y'owitu hariyo omuzeeyi akaba aine ebikwijo tebere biri hii n'enju mbwenu aza mbwenu warga ebikwijo koza nk'adresa tebere ebikwijo bye biza babihenda akaro nk'embaga nkomisho nkokwe mbwenu abo basigaza bikuzi n'ebikwijo abekiro ngira yiza kubakwata bija bahende ebikwijo byo akabizishikira omugoye no ebikwijo kubye bikora ati babikoma bato ko omugoye ngo bibe upright so babanza bacu omugoye konka bagamba bahurire mwene kiro gatubihende yimuka tuze tukuro bwino mwenu ati buri omakwate cheye bakwata mujimba bakabineza atoki bamuruka bakwata buri omakwate muzeyi yimuka mbona barega guma po babarra babishubura buri omakwate chikwije baja mbwenu nono yekazo mwihamwe mbwenu yimuka turebe haruma bahurire ajata no murye numuri akwa why imwe murye bikwijo gasta muri hero mbine nyo nanyi kangu munju numuri so mbwe mucecho sore yawe kare mbwe nimwe murye numurye konga murye numango bintu nebyo kwa so mwenu tiza kuba nuriyo kajanga abantu bafe bitwenja as you eat let others also eat cyo bakweta coexistence ubeho nabandi bajeje yes so ntwete noreba itaba ko state ne kire cyeshongore kiri kugira ngo emisere no biyakoma nento kawaho yesu wenka nakora ki maybe recyo nicyo bariyo bakora tarabariyo batembe verane batembe bisharra bahanda bunaku maybe binamatswago kuburengera hanyo na charity konga ndi turiya biciriza konga ugengera tinungi yo gambira abantu ati rero umuntu ubundi akwatira hariye cyakarema kuza gukora ukashota mwene haro fiza herarge karagara mukashishe bakagitwara ishomero ati people need to know that God provides for those who are providing noriyo noza gukora mu turango mpo mu gisho mukina rero kaneri kwakira ngatwo kwemera ruteje no bicirabeho baje kintu kibahiwe no mara ati nagumana leta kashoko bunga buru so anyway this is where the problem is atabantu nkabonye n'intekati yangu tubine Yesu mu mutima kwabo babatamwina bwo kubamba mbakorere ryo batakumanya ngo bariyo mbakora bariyo mbamunyizya then handi hacaja atenjura najukwatara yo rero hatandika kugira ngo tuze kuronde rya artificial rero butaka bukuka oshanga it involves more money okubasa kugira ngo turonde eco so ntura twine okwatwa ho kwamanu mnonga twantuyemerera ahacibira icyo kiri ahife kamukuzi forest reserve no mangne cha national forest authority aza nyowe okutana one bire bindi hine nangwa na handa hinta heruche kunda naho bakwire kibira and I really don't know abo kibinde ibintu binsasa kandi abushobozi bakuraba hakuba ahwa hingamba handi nangwa hatari ya ba minister bakuraba ho mwizo naza kuba kubara imbani nzere zitere video bana baba bahumire bakafamisho onashota tajatu mu park ngamba nze ndebe kibire cyabiro ki bahenze kure kibira abantu batabicara naruguto nyigendwa mbona hata aha kamukuzi cheche kibira ije mitingwere medicine inaka ho karyo mu kibiro mu rumu mwino isyo moyo uragona gwaba fresh muno mwini ijo kunza kurabo nshange mtiyone saze kandi to mangwa kijo bo mahati manye kibira ngo kisharida chika ekibira batano grade ya hansi ne shara baguza kutaho ki ninjani za moru za kwitenseje moru ntumanyisaga gazimbaga hango agabanta kwa bombekire bakwenda gumana bapangisa muri biyamwa amasente konga ebyo billion byito bahangwa twine full system hanu yakurugira kimwayero C1 kwikayigu nenereba hati nebintangaza so hata aba national forest authority ba deploying baresira mahigaho bagataho abasirikare ba UPDF bizire bazaho bakuma mwanya bamashandaho n'abandi bakumi abaye batirwaho bari ababene bashare kibira amasasi gagamba I think charity sure hata kikurengano za kushanga ngo NFA aberiyo nerwana nabo te kubamanya neza kutunga orders abure no ntunga aboko owariyo narwana nawe no muhango ari kuwareka ngo niwe yamuherize no murumo for example niwe yamuhire no murumo nahabwe cyo tina kusheme kwa nakwata hati
no ya leta amahe agutwateka teyangisha kurwanira ubundi cyakubasa kubaciruho noza kushango shanga wa leta amahe munana atwayinenga 50 ore no ntunga arya ground oworiyo no rwanisa wetarho harho mujurizi obohorizeyo haziyo teka teyangu no rwanda na mujurizi nabasi no basa kumusingura abo kwa no teka ngo ayine amana make kumba ina har kubana yihamani agarukusire cyo cyo muno teka hato shanga ngo no butwatahe bitongore ibine kwambishikirize mere umweji konka nitwe benyine ababiryo mu rubaju kugaruka tukabihenda tukabuza ukora imirimo y'ibishime kwani bukora mbene hataha mujurizi naho nkwijanga tangara washanga ngo ahamwe bariyo nibakwata abatemere bibira abatemere bishara abombekire mu bishara abatire misiro mu bishara babatenyi mayemite himbwa then hatoza kushanga ngo hariho order still the other side kandi abo kiri kuratirwa abantu nibo bamwe bakoreka ngo hano bakwitirizo mu ntahateme then ateheje zimba ningateho any other business abo rero ntunga mujurizi mbwene hataho nutwisha kuhenderera nkahe haro you see double dealing cannot take us anywhere okuriyo mu ruhingire no rukanzire tina chikututa habo kuba ngo ko rero no kigamba mwe nonda ujya ngo rwibara ari umuntu rukubaza kwiza akashara kire kibira cyagamuka umutaka abataka tahanimba ninzira munkahiriro yari rero ka deploy iyo no magure dezro zirone zisharane zikure nkonje zisharane tuarita kan atinyeze sente zo kureta gureda nimba nazi so hato orukutwiba nabahango abamuturana muteka dangu bino mugasho majority of them nibo bakwiba hata namwe nagama hagaba deploying NFA na nabari bashangiro naza kubanza kurgaho NFA because ejo ode oriyo mugiga owo muhangogwe naza terror kura NFA amjira tabantu bawo bagambe barugiye withdraw them we are just first to withdraw and we see wo musirikare nibakumha order munomanya mutahe hatiriya ni mone yombeka konka turiya tuzaye serious chondo za charity nkoreka ngo in 25 years from today twabantu tukikozesa tuti engere itukura memite itekamo itema memiti akwati yo nyendo bari buri ishomero neteka buri chome nikiteka bureka neteka charity ategesha abakugira ngo tukwate nk'amasumaha oyakira abantu abanywire breakfast babuzo tiyatekweta there are very few people who will tell you bakoza gas ninga amashanyarazi hariho amakara bakosyo mutumanya samu ningengo hati one of the most lucrative businesses ezukuseringa munonga ni business yengo waba hato niyo mutawo no mugavuna umwanya goga so ukona no kuteme mito mukashesha no yes okuchondoza nkoreka ngo imiti erukutemwa nko mu kwezi kumwe twantu tema tukeje miti within ako weno ine kibira na planning okutema bakimanye buriya kubyaretse bira na mauna ija kutema we barenyo aza na kitema kutari kugira ngo bajyangwe kize myaka engahi maybe you can cut for reason because na emti nore ubundi yakura munonga neyoma but when akitema bugira ngo hati egesha nagira roni muteme kibira so na ekindi yo ni kugambira no kugira ngo ntuza kusiyo bwira bahangunu bateka ngo ntuza kushanga twemerire twenka tutine muti mweneza kuba desert kongo bwe ba desert yo no tega damu noza kugumaho oringo kura hati kandi nangwa batandikira mu desert ubundi bo bakagira mwe miteka tekere ko ngatankanye nintandikira nkaye kasho batandikira mu desert bwe tubare mbaza rugam to gumango hati no babyare nse bagurine bahinga no batwane nebyo kurya za Egypt tebyo kurya yes so now I think we have prayed with life for long. Tuzanisa magara obwire buri. Akubi itwitwa ntugamba. Kandi umakana kigambe charity kongare no kimanye. Ngo muzogu Uganda gizire nka Uganda nkihanga. Itobu kimwe mtukigambo mbegambo but in actions zero. Negative. Nga tribalism ezi. Ntoyemanya kabachi abandi bemanya kabachi abandi bemanga ntubigamba. Konga kutuza gamba chikwate necho. Verbal ntujyango no kigwire. Ebyengande ebyo. Ebyamadini onkiyo zorge ogire kozi wanda kureta noza kutandika kurura bise no adinki hati in actions into bikora but in words we condemn them and yet ekukire kindi nebikorwa tebigamba so arekizo bena ho nyongera ho cyumukama bo muwezi witada abayizi ngeno shangu byagumambe turenze emikono bahitwene kwata hagumana hanga echango nitushisha then akace tugamba then you know tuzankaho tubihabihaho namwe ni hinanda unkumanyaho bariyo nibije zitaka umukishara imotoka bire nibirunda ho nibirunda umukishara cyenyi yes
konkanga hata nahagamba mama SMS kunterwa narga iyo tubakuterra nibaterra wamani obakuteka ati unaza kuraza nkakugambira kanga kanje simuzizo mwana muchendimwe muza kurete kizubu muza kuretera TV kizubu yes ndubazo butaretera TV kizubu konke bikwiti yanga byagumiza muni bigita twena nduza kushasha. Okay, mwenu ni shabarahanga batahirira bakwateho ababuze byo byenyine ebiyatire himuriyo nimushisha ndebe himwagaruza bitu tubase kurwanira byo buhangwa abandi babasa kore byo katubeta bagiga katubete ki ko hakabe nishangwe umuntu wabutosha oryo muka umwana no wawe abakuba kweza bazo munseza heru bazoko baza kutura mu artificial life oshanga bitabashara mwene to abantu wabutosha abaryo muka basa kubyara cyo miyembe basa kubyara umucungwa basa kutaho no ebitebye bikwambi turetera ebijuma bw'abana bitu na namagara gito kutwarira hamwe na naho hifeta hemitenkesha twena ya kartusi mbwena at least bari ababisise twene twabasa kwasiza abo kubastiri iganda ne yitu kandi abana butuzire nabitu nyenchakare empango erya haritwe itaba kwenda gumo mu ihangarite rya Uganda twikirize turukwendera tugambe ahaba day to day supermarket abantu baguza ibintu bironje munonga ebo kwiho munse nunje kubazitebekanise ibintu byazo mbuteka ebiro quality kandi ebikuba biri kuhangara kumara kire karingwa kandi aha kasenta kari kwinganana nako akariyo mu nshaho yawe aba day to day supermarket ejino branch yo mu Kijungu nabajanko kwikaha Ajipu Motel aho enyuma yayo haruho umuhando gwatemba aha mukono gwawe ogwa buryo wabana rugo mu rembo rwambara aho no bawaza side ye Kijungu haze Kijungu aho haruho roundabout wahika hoti no jakwa no rebe kishane cha Bikira Maria aho henyi nawo kora hariho benwe wataha abo kwa day to day supermarket aho ntaheri kandi bine bintu nyamwinje biri kwata magaragawe gona oyihiraho chartenko muntu oyirehe motoka na yini njawagamba je nayo nawe mbaje kutumira Dubai na nahandi then maybe na nenyonyi konke byasigara byo nabirwaho ebirimo ka bakery ebirimo ka frozen foods ebirimo pastries ebirimo kitchenware ebirimo all kinds of beddings ebirimo suitcases, school bags, towels, cosmetics twinemo furniture ka kitchen cabinets za wardrobes za dining tables, office tables and chairs, center tables, beds of all sizes akwenda kubyama jetin kwenda mutwe kwa se and of course harumuna na za safe za sako tinkwendo shembena cy'abantu bakubisiya sente bakuhereza obwa cya person bwa sako shangengo sente zabura ninga ka safe ngo baka yose yabakacwa ezaba day to day quality kandi nabajangu basana no kutwara ibintu byawe in case wagura mbwinje ningo mbuhango so inamba yawe yo kubatera naza kujukushomera obase okubatunga je in any case wanonda kumanyaje ubunde cyakuba kina kwasa kwanta kugambira ahabwa keire not mushanje not mukage ndijo then not ibiri tera hati they will answer you immediately noja kwa notunga chonde cyo kwenda ahabwa ba de today think mamyano wanje nonda kwererukana bahitwarga stingi niyo exagiga program age kandi neco kumecho kongera man na mwana butwa turitwe turukwijaha waho rutine jemani ntukira kwija nako mukashije kuza kwimisiyo mukono kanga kwata mutoka hurura bantumwe emirimo yone yokora arubwa manga kuba make you need that energy drink that empowers you to move on. So this nine alcoholic tinko na mukigambure mze kujangwe ibintu bisinsa yetwa kano no enda man gumiza muno okora no sinda so terum bisinze byo tarmuchi so you weno okori obano ibembera chi obari no basakosa casting ogumere hwa line no okore manyene chibiro chonka just 2000 aho akaduka kariya hife yawo umuntu nakureba ndebere pastor umwe abari na burayida komisho yashango mushaguze gira mutire nkempi yamja stupid yamutera yamongera yambamburo yamutera mushaya asimuka yatanga kugira tukwena ngo kwebombe kamutera mja go na akabo jetera ni sting yes bakana batero wachi anenjire kene kumutaha kana kujuhurira twaza kurgaha abanyoni bitwaza kwakira bisinsino abase kuzana party mutakargaha program yenyine yasisimukana abantu cyo butun charity hamwe na Jules Vincent kuma